ganti utongo jus name tongo ta angke ani besang ke mai jabo angke mai japai ai mai rang suran thangka angke o tarting tongo tarting ke o sorkar tarting drivo tarting kusombai tarting pajang ke direct land dewata angke tarting o kucung ke short nang ka tabo pa nokbar sumoy pa ke nokbar nangai aba join angka tarting pa join angka angke besang ani besang ke o mai rang suran thangka kisah kota Gantarata, angke bo nangin kata, nangin ke bo kurang kata orang kata, angke buni bumangke, abo tarno buni anu besan kata, angke nangin thangka, nangin ke abo kisah tarno sekolah ni bagai thangkata, angke tar bo romka, angke bo direct sorong mereka, angke pun sila ya bo ang bo ganti nok tongo. Dus nama itu ngota sagu tunggu, angke angbo pertama sekarang kita kerana yang khas kata, angke himai angka, masih pura nangga angkata, pura serongka, angke angbo tartingu buni besar rongka, angbo serong pika, angke baik ke wanhoi tongkata, angke kisah bupang nawai, tarno buka tarting pun baik ke kemayata tarting. Tarting ekdom 10 bar buka. Enggak baiknya tarting jagbo kisah nang roman de pata. Engke jagbo kisah tarting 10 bar bubai abo skop kata. Enggak boleh pun sila ya. Kita angka bukubo kamanai kok pheli kok pheli sama buku mokol bo kisah misal arting ter kalai mani abo ke buda berai ton nogo na bo busuk jarate balok na bo tarting la bo सब join ong jak bele angkai o main line ke ani line ke sarkar rimane tolau ekdom tolau ta o khajana bukan te ong kata angkai girja nong ke o kutu te ong kata ko nokbar sabai ba join ong kata koito ni time rogo nang tinta semoya tinta semoya ke teng sat tinta hospital ta nang nai nin tam kalai no karen nang nai ni tam kalai karena ani berai no ni berai ani pasabai berai no para ni mungro don lekha poncane ke parang ke long theng karen nang nai ni mung ke tamo arim dan kai pe aram dam kai pe ani ni mung ke निर्मल kai pe